Dari pelok barok terbol min waring kau kejirwai aslemba mengambil upload si kejirwai ke YouTube. Ini gasin ke ba man pelai kejirwai kau meni kibadai sepang jing jinglang jingi yakini kisi mata kipor. Ya keteng kejirwai kedai Sor Shillong. Miskem mapin internet yakini video setengah sama like subscribe dan share ini video. Sebentar angin sedang But as you find Sor Shillong, ya bidang nawa kan bayang. Kat siapa pai kita samla, siapa yang bidangan. Let kata maam